Arsifam, good morning. Nungayribo mayam, ay ngasi diyam harawe. Kaygino da ay cycle lay ngasi cycle lay basa tuwing ba. Cycle lay do ba dugi. Ay cycle do kumbra. Ay school kari ngay matam da thongnaram ba cycle do huran gilera me ba ko. Adugi ano ba ma lay kita lay ning ba. Kino ay may jam chaw thoe camera da ado ay ngasi vlog ta taram na opcheri ano bo ragadi subscribe to biramo ay vlog se re nungai ragadi aduga subscribe to raga ko ama bell icon do adu number ko biram gan hehe kau thoe ba ko dum subscribe to raga dui poto adu kau adu namadi ay na video se thagalak paga kana to anyas ay ngasi mai jiki bazi yam wow gramal yam tea anyway cycle lay was at ay yam harawe hoi te ay thau doi ni ngang de excite or lay na second thau dore lay yu dore 좀 더 막 야마가 이런 또 이러 이마 시 론데스 야도라 호이 호이 토에 참망한 시 막시다 그래 소르 혼 망감밍 와가메 숭감메 아마도디 와라 야바 스타트 호르바 ngay thùng mình ta quy rồi bây nè cả đây không vô rồi có sẽ có chuyện gì video nằm nhau rồi có biết sinh đợi gì hả record to lấy gì đi tốt rồi ay wang bam da be xí to sắp sửa xí cái gì cái kia nào vậy xí to mà chú gì rồi có gì ya xí này rồi không phải bia vậy nhá ra ba ấy sẽ cả lắm không nữa rồi chị tôi nó ta đấy mất chú gì thật gì ấy chị tay à bộ khai này lấy cái đó vợ hơn mà gì ấy xin mà cái số cuối quá khăng rồi người tay à company chỉ phát ra mà này cần mình hay bộ khai đấy thôi ấy đâu rồi sao xí yam lu đôi hay yam cần tin han nhau đấy bây giờ làm được rồi khăng mà đi đợi tụm bố với anh ai vô khăng này nó cùng gì cái
จะเลยได้ไหมเอาไอ้สกิลดูคุยเตี้ยนะคะเดโมตัวใหญ่บุรีทอร์ก็ไล่มาพัมดกี้สักกันยมพัมดกี้ยมบอกทอร์ไล่ร้อนกว่าคุยเตี้ยจะมีปิกไปเนี่ยไอ้ยับจับสันอะไรมันก็เศร้านิ่งว่ะง่ายแบบเท่าอ่ะง่ายแบบนี้มาชูสิอ๋อพะเสียมนะ red ก็เลยเอาไปบ้าดอกสินะดูมีพะพะจะว่า green light อ่ะสิมาสิดีโซ่ปาแล้วก็ปีเร่สิมาสิดีหัวรันยาเร่มามังเกยสักกันหัวรันกี่บดโซ่สิปานเด้โลละทำมันยามไอ้หูมังคือตาเสียวหจิกิไซเคิลไปท่องบดุงฮักตั้งบาซาร์ดังนี้นะยุมบอกทอร์ลักปะดอตุตตาหูมังอยู่กันนั่นร้าไซเคิลเซ่ท่าเจนหัวอะไรเอ็กซ์ไซส์มายามเอาตัวไอ้เงี้ยสิไซเคิลยี่บล็อกเซ่ใส่เลยฉันละเกเลยพอยิ่งวิวสิ่งยามทักกันใจยามนุ่งไอเจทั้งวิดีโอต้องทิ้งไหนสิใครเนี่ยสิรู้จะรู้อะไรทักกันเลย